HBO Records and Oyoboy Production. Dahil di pagdumaan, di babae kan lalaki, nabangbanglutan nga amang di utot di lalaki. Tano umutot kantay babae at dadagasan na nabangkit. Namurmuring kalpay nga amang tay babae wan numalasang. Dadida makirkiran tibong dakin mag-apungan. Amken ta amatungkol jay kukuda, tay jay kuku hitam mududa. Nabangbangsit talaga tang babae no umutot taadda dagasan na ang naangtet na bangkit ahot na. Namurmuring talaga tay babae at akil di kukuna. Tadida maikirkir baka no masugatan da. HBO Records and Oyoboy Production. This is HBO Records Original. Adupay di akon ko na nalalay kan di babae. Nagpipisa na unundor da aming at trabaho kaya da. Agpatpat nagman nga ang kabalyo da, di tamarik na, di banog da. Nabangbangsit talaga tang babae no umutot taadda dagasan na ang naangtet na bangkit ahot na. Namurmuring talaga tay babae at akil di kukuna. Tadida maikirkir baka no masugatan da. Agpaisok analalaing da, tati ang kabalyo ket ang moda. Agpaisok analalaing da, no umisko da mapagsagaw isiw da. Talon klaset sa gawisiw da, umuna mapagsit-sit da. Maikadwa I wish ko na na. Maikatlo mama ko na na. Nabangbanglo di lalaki, nalalaing met di babae. This is HBO Records Original.